Budget ya 2022-2023 ni dhomero ruare mbungene ni Minister wa Kigina URETERI. Budget ya mudhiru nguro wathani bwa Rais Uhuru Kenyatta na arendikithiti nindi kithomo na mainya kongelwa Kigina. Ethia pikipiki nende bakalazimika kinya witira pikipiki chio insurance ya comprehensive kenda kinya biria kana gendi bethira nende akarito ni insurance mutino yuke ya kumira. Budget iranende ni a trillion Ithatu gatanta Ithatu ithomi mieri enake ya Kenya bagitande bene kudura tongere bangi barabakwenda na no twendete ninde kumenya maoni yaku igurura budget iri yariko maoni yaku igurura budget ya ruari yariko ya mwananchi 40321 kana nyake bugo Ithatu yelemwe ni nambera ninde mbika kwithira tumairo twa maoni yaku robo ruari ya moya arato kubanganirite kindeto chietu. Minister wa Kigina URETERI kuthoma budget ya 2022-2023 mbungene. Senator Nteto na Kadhuri Mburonge weka kigomano na ajumbe ba UDA South Menti. Mtomurume utirwa ana pamadha bantuku 14 mwe kuruwa kugia na thina cha mathuganio. Na roboru eto kuretera gichunchi kia Ithatu na kia muthia kia rono rwa mwanya kitharimo kia mpanga. Maureen komeno monaniro to madidi oro Weru arina ningeto PHINEAS IMAANA Nteto Weru Ithatu ikambiria thaicho chiongwa. Minister wa Kigina URETERI ntukwerua ina thomete budget ya muthia thirikari ya Rais Uhuru Kenyatta aina kirauni kia Rais wa Nthiguru. Budget irani ya trillion Ithatu gatanta Ithatu na arane ndini thirite kinekanaira billion ya 86 kiri kinyaniria bwa the big four agenda na kwendekithia pikipiki chita insurance mwanka ya mugendi niyo comprehensive kenda kinya kumenyera abiria. Rwangiro mainya na kithomo irurithirite nendo kiongela wa gichunche gikinene kirimbecha hii. In order to enhance good governance and scale up our fight against corruption, I propose an allocation of Kenya shilling 3.6 billion for the Ethics and Anti-Corruption Commission, Kenya shilling 3.4 billion for the Office of the Director of Public Prosecution, Kenya shilling 8.4 billion for the Criminal Investigation Department Services, and Kenya shilling 6.4 billion for the Office of the Auditor General. Minister wa Kigina URETERI na thomete bajeti ya mwaka ajujite jua thirikari jua ngirijiri mirongo iri na idhiri ngirijiri mirongo iri na Ithatu ya trillion Ithatu gatanta Ithatu. Mr. Speaker, bajeti eje ya muthia ya Rais Uhuru wa Kenyatta yongerete na gichunchi ikigana rimwe dia 36 kiri egana kuma kiri iria athomere mbere ya wathani bwawe ya trillion 1 gatanta inya mwaka jua ngiri 2013. Bajeti eje iria ikothoma irwa mbunge nene na arua ni CSC atani rwangi rwa kithomo ni rwa thuriri mbechiria nyingi rwei bilioni 544 gatanta inya irigeta kurungamira mibango mwanya ya mathomo. Kiriji bilioni 12 igeta kiri kurungamira mubango jwa mathomo ja utheri ja primary bilioni 2.5 igeta kiri kuandika arimu babero bilioni 64 gatanta inya ni chia korea kithomo kia utheri kia secondary hamwe na NHIF ya ritoa. we still have challenges. Bilioni 5 igeta kiri kurira ritoa kigerio kia grade 6 kirachikia binana na kigerio kia KCSE. Na chio bilioni 1 gatanta akenda itantatu igeta kiri mubango jwa bia korea bia chukuru. Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Rwangi do ukaria na rune rwa mukirite gachunche ga kanene ga kigina giki na aria rwa thuriri bilion 617 gatanta inyanya na aria mbeche iji ikaganwa kiri rwangi rwa borichi jeshi na rwangi rwa nthikiri. Out of this, Kenya shilling 62.9 billion will cater for transmission and distribution of power.
Kenya shilling 18.5 billion for development of geothermal energy, Kenya shilling 9.3 billion for electrification of public facilities, and Kenya shilling 2 billion for development of nuclear energy, as well as exploration and mining of coal. Mr. Speaker, the security of our nation remains paramount and must be maintained to safeguard the considerable development gains. For this reason, I have proposed an allocation of Kenya shilling 317.8 billion to support operations of the National Police Service, Defense, and the National Intelligence Services. Mr. Speaker, the proposed allocations include Kenya shilling 128.4 billion for Defense, Kenya shilling 46.4 billion for the National Intelligence Service, and Kenya shilling 122.2 billion for Police and Prison Service, Kenya shilling 10.7 billion for leasing of police motor vehicles, and Kenya shilling 1 billion for police modernization program, Kenya shilling 1 billion for the National Communication and Surveillance System, and Kenya shilling 335 million for the equipment of the National Forensic Laboratory. Mr. Speaker, other proposed allocations include Kenya shilling 4.8 billion for medical insurance for the National Police Service and Prison, Kenya shilling 2.3 billion for the group personal insurance for the National Police Service and Prisons, as well as Kenya shilling 1 billion for the National Integrated Identity Management System. Kiama chiatete ithurano na mianka ya IBC tukierekera kithurano kinene kia mweri wa 8 mwaka jo ni athuriri mung'anaju wa mbeca bilioni 21.7 iria igateithĩrĩria kĩrĩa kũmbithia kithurano kia mwaka jo. Mr. Speaker, in order to facilitate the 2022 general elections, we allocated Kenya shilling 22.9 billion in the current financial year 2021-2022, and I further propose an allocation of Kenya shilling 21.7 billion in the financial year 2022-2023 to the Independent Electoral and Boundaries Commission. Bunge na rwangi rwa ugambithaniani chiathuriri bilioni 69.2 bunge iri na bilioni 50.9 na rwangi rwa ugambithania rwaya wa bilioni 18.9 na chio kaunti chiathurirwa bilioni 670 chia kigina kia mwaka jwa 2022-2023. The county governments will receive a proposed allocation of Kenya shilling 370 billion as equitable share in the financial 2022-2023. These represent 27.3% of the most recent audited and approved revenue raised nationally. Mr. Speaker, in addition to the equitable share of revenue raised nationally, the county governments will receive recommended conditional allocations amounting to Kenya shilling 37.1 billion, bringing the total allocation of the county governments in the financial year 2022-2023 to Kenya shilling 407 billion. Siesi atani kirim bajeti area akuthomaga ya mwaka jwa 2022-2023. Thirikari ni athurite bilioni 213 gwetakiri kuthondekwa kwa barabara na ndagacha na gucokaniria ingi ore wakibwa mitambo ya ngari chia mwanki bwathuriri bilioni 18.5 kirikiria gikuonekana kiomba kuringithia anene anto babonda bonda. Thirikari ya Uhuru wa Kenyatta niendekithitie ene bonda bonda kugitira abiria bao barugache insurance. Kiripotera Nteto chia Weru TV Deakwarie Toa ni mwirigi wacharite atungire mwanya ibaritite moni eguru ya budget ire thome bunge rware ni minister wa kigina Ukur Yatani bayete nio ya mwichirunguro wathani bwa rais Uhuru Kenyatta na itigerie meri nake akinya nendi bethira bakiringa kura inge no chala thirikari inge ikarone binene bya bunge ntukwenarwa kwambiria thithano cia muthenya barabarira ciuma ninya kuthironkera ikaro bya bunge icoka rici kuingwa na kwatherua o karia nabu boikoni tengo bende bya polisi arotingita kare nkurukia makinya ya 5 utakinyira gatumbi ga nchamba iji okinyira thinyanya na deka 30 kamera cietu ciategera kiri nyomba nene kigina barabara ni arambe katikati ga tauni Jonwe minister kigina jande guru ne Kenya Ukur Yatani akiumaria budget ya mwaka 2022 mwaka 2023.
na nyumego kiria kiondo kiawe ndeje na ndeje mweko emwe mwanka ikarone bya bunge. Minister Ukur najo kirekanya gate kunyira mathaja iri gutegurira nthiguru ya Kenya uria thirikari bangite mantu akigena ko mwaka jonge jomwe hakothiri orio mauri najo yetikira tumeme twetu jangai ya muratho. The budget that has been read today by the minister, I think setting aside 7 billion shillings for vaccination does not make sense at all. When they said that we drop our masks, people stopped issues of vaccination. So it doesn't really make sense setting aside 7 billion shillings towards an exercise that has already been stopped all across the country. Rais Uhuru Muigai Kenyatta amefanya kazi na labda yale maneno ambayo watu walikuwa wameridhika, hii ndio itakuwa sasa ndio suluhisho ya mwisho kwa sababu hii ndio bajeti yake ya mwisho. I'm also happy with the concept of the fiscal consolidation whereby we need to retire some of the commercial debts, you know, to replace them with concessional debts. Ntagaro wengenyo keba mwe paruwa bajeti je ntukwena arua itatongithia kinyani nikangina kongwa kathene iria irumirite mu Kenya tuya mira bakwarire ukujo ni mira bila binge bionde na atera tonga kinya untubomo ba mira. I'm surprised mira ni the cash crop mira ni tura kwa wambecha every year, lakini mantu ya aredia ni ukujo ne aremi by mimeenge, lakini atera weta mira. Nimeona hapa wamekuja na deficit ya 800 billion. Nataka kuambia Ukur Yatani, hiyo haiwezekani. Tutasimamisha project zingine ambao infrastructure hazina maana sana. Kama hii expressway itasaidia tu mabonyenye. Zingine ambao hazina maana sana tutasimamisha kwanza kwa sababu we are at economic meltdown. Ni Ramadhani, Waislamu wanafunga. Tunashuhudia watu wameshinda njaa, ikifika wakati wa kufuturu hakuna chakula. Kwa hivyo maisha kweli ni ngumu. It was an episode of songs of praise to President Uhuru Kenyatta's regime and songs of praise of what we were able to achieve in the first one term of Uhuru Kenyatta's regime. Mkorokiejo tuseme nikiwa generous sana, acha nimpe 4 out of 10. Kumakiri ekomi umbo menenkerengana. Kambu ni 50-50. Bonde go bakiuga IPR gimiki uchedo Rais Uhuru Kenyatta na thirikari yao nontu ipatigire merimi kai ko gotiga perception kana mbicha ya itwatigire ntegoro kali sawa no gotikania Nteto iji no njo kiuno ndo uramithoma nontu tuwishie kethirwa ere kale kiazi uramithoma ni ukare so balanced kenda mbue kiriantu ubwa kwa nimbeshi ina ikauma no kuwa tukathithia bo tukabwithio, lakini kura atariria na mbeca ikauma ndona mbeca unte kona na ikauma cia kumba kurita nguyu. Ere bajeti ya muthia wathani bwa Rais Uhuru Kenyatta bajeti je kethuririkana muno na gutonya kirimo kujistura nthiguru ya Kenya ja bajeti emwe kali ampio nyingi otegera kire bunge ndene ageni na bunge barabo kaliku batokuruka 60. Nke report na Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kengina ngine kipoke Nairobi mbeta Boniface Mungera. Seneta wa Meru Mithika Lentore na rokwenda gutuika ngabana wa Meru amwe na mubunge wa Southimenti Kathuri Murungi muthonyo Ruari batirimene na jumbe ba kiama kia UDA na wati mbaru barugendo rontere cha Southimenti na bethirite kinyaba kiara kia mantu ye kura cha muchunjo na bakirane ndewirane barabakwitha bakiro yerite mwanya na kiama kia UDA bakiwa uturani bone ndebo kethira bugeta na mbere na njira ya uma. Ureko kiano utukuthengera ntugu ya kithurano kinene jaikire mongo jwa Kenya na siasa no betite na mbere kuibangania ntuba kithurano kiu na janekanya kina ra mubunge wa Southimenti Kathuri Murungi urokura gitigio useneta na muri gitigio ngabana seneta Mithika Lentore bagutirimene na atongeria bakiama kia UDA ja Southimenti atongeria balabona neria kubagwa tambaru igwa watunetere king'ang'i akinyira antu akuchie yawe nwe everything nwe munyo mwera jojo ayugije maguru jonde na ndienda bombere mtura king'ang'i amentete umambije kura CMP ole bamba ne yakora bibi yote tumejua na mantu jare moto bibi ya ndene Meru County ijadirete
and you want to make a declaration of self-immense, tugia baadhi tuge na tuwetekaneretie meteka can you start you will be the governor of Meru County come Ibo kwenda mithika rintura twebeberia eronde ndene Meru County. Ibo kwenda kimithika rinture ebeberia eronde Meru County. Nkurukini baugite bakaringa kura inyingi monkashuni kare na baikarie kenda bagakandana na ngavana Kiraitu Murungi ura bakuga kura no kachitaragwa ute muntu ukaringira tukibara au gachia kwa ningani itore ni uracha igitete atia ingani tondu tukaringa itwiringe tumuonie kura kairinga wa igachoka igatarwa tiure ugaga itarawa Antu ba South bwije kura chetu ituringa na tugakuruka si ndio? Si mnajua hiyo? Babwenda ndabwitana antu ba Meru na antu baba ukira baka wendere muntu aganwe na ikura itiringa waga itaragwa Ezero chakathuri itaiwa 2013 lakini chatigeria nini abyo bwantetheria abe so bwabo digeni kura kwa wingi nako na kweratikania na gembe ute muntu ukaroia kura kinyemwe ila tukaringa rekwe ituringe kura kwa wingi na sisi tutachunga kura yetu na oni kathurio Murungi imbijore karagwa chiaringwa Linturi na ugite kagita ka wathani ba Kiraitu no kabuthiri na gitumi kiawe bahatania ni kwithira mendekithia jawe no kajagariki na yatukuguna mukari wa Meru. Our priorities and where King'ang'i has gone wrong is that his priorities are upside down. Atekomenya what is supposed to be required, where, at what particular time, nonto atiurasianto. His projects are motivated by demand to make money for himself and his family and very close friends. Abu buye King'ang'i tebuo, botikije, anjoka botemije, njoka ekamata mimba kana inkare siara. King'ang'i ekamata mimba kana inkara kisiara. Riu King'ang'i kiki akamatire mimba atia na tu King'ang'i inkara kitora ikamatete. Bona asifiwe. Kaki etantu gosia ikiatheria atia. Athuri akiarĩria ithurano bia mũcujo kĩameneke UDA birabirĩgĩri ntarĩki 14 mweri jojo. Antu bara bonde barungi na kiama gitu bare baire in every ward kana constituency bageta mchujo lakini kwina methondi ithatu antu bo bakerana baivo kibyao bakauga tukwebera muntu uju kathithia thirikari tugaitanwe ngugi ikugwitikirwa gikatiba kwatweka gutegwitikaneria then democracy negatumirwa kwete nomination batare muntu uria wananchi bakwenda Rutere rungi na kwatongeria ba kiama kia ODM gicigo mbunge iki batongeretwe ni munini wa mukariri giti kiameneke umongera kwaria ni barikirite njara Daktari Shanda Kimwitiro rungi na kiama kia Jubilee kurura giti kio bunge twetikiria na nkinyiria tuga Dr. Sandra Kimwiti nwe candidate wetu uria tugusupport kana wetu wagitikia South Imenti na rungi na tigiti ya Jubilee ticket na bo twathithia inkuruki na mwito jwa asimia Moses kiria my chairman na mbere we atisa support sign you na sign ngera support ntingo tika twina ngenge twambasi neo iginyayo gusieta ne asimio bo baginga campaign yao ndigo bakiuga bakagweta Raila ndingira kurekwa ngenge ukamenya ro kagitatia ndoria diari ni ataumba guikia kunenganira mwana wa muikia na ute munenkerethe ati tunambira watithithio na nda ukenjukumu ndauga ngeka muchemano jwetu jwa ndirigiti chetu South Imenti bare aba support Azimio na bara baga support Dr. Shandra Kimwiti aron Jubilee. Daktari Mwiti no ugite kiama kia Jubilee na ODM bari na kioneki kimwe kia gutigira mutongiri wa kiama kia ODM Raila Odinga ukarira giti kia mutongiri wa mugongo arekite Weru na akiromba kura cia cio bunge akethira akirombera kinya Raila Odinga na tukurikania tukwaraniria na twauga tukaria na kajo kamwe gakuga tucwire Raila Amolo Odinga kura ngishwa
kura ciakwa na kiama kia Jubilee na mbuge batwe kira twina bata na kyo igwetiria Southiment bere turenda gukuria Southiment tutekuria muntu umite na kana na kira twina bata na kyo ni tuone muntu wa Southiment akuona mbesa agwikira mbesa muko na tugukura kuma gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwa rietwa ni Mutugi Kare na nikumira Nteto nende akareto kutha tukiona akanya kakunoka inchokerete na Nteto ingi Ntubetu Bamiru unwe Elizabeth Karambo Kailemia tawe mama safi urio kugombea gite kia woman representative Meru County na kiama kia UDA ankubwira ntubetu Bamiru bumire tariki 14 bondingire kura cia mucujo o bumire karukire iramberia themwe boringe kenda bokinyithia Karambu stage wenge ira bwa muthura abwitira ngugeria abutwire kurotera ntu Bamiru ibwega Oni Mutembei Edward Samuel ni bibi tukiriro kia Ntube based wound kia washa maendeleo na ike tumindiritite kenda kuono kia Ntube tukumane na kinyamara ki ukulukira ngweko ya wandiki bwa Nteto ni bwithite netu wake kwana kuma kithirikari nene na thirikari ya county na nikumia nako na cionthe cinto thirikari biuma ike tumikuburomba na kuindisha ku nene Ntube based wound pumpe kura cienu cia MCA tareki kenda morio nana kenda mona kainya kawita mbunge obuthetera na ucokaniri into bietu bila bitwere kuriwa nengie na mainyo raundi yetu riwa tembea na tembe tundisha maendeleo mashinani niyo mbitagwa Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia ulwe founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kule muyo andu mathara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mwezi 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko wetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere mbega kenda kuko wetu kugena utongoria mwega ni kenda nthetu itwike tandiria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurane ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta ejeri ngathimo namba 0705 247786 Sweetie, tumefaile base. Base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride.
Hope Space Shiners Limited turina rangi cia seal coat kuma nthigurune ya Taki, nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja nduke na yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri nduke na yetu. Arania na atwe kukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinyanchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740-229609 na Kitengela ni 0729-628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Wewe unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funike and Mama Kayai host unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. No tuchogerania timu karigitewa kamiti ya utegero tumiri boke gina kya mwingi mbungene account Meru Julius Mijewe augwete baina biure bibingie guro leo tumiri bombecha chambondi ancho bimbijewe rano MC wa mwanga ndiye riwate mbondi nende tumaira mbecha chionde ira barodurania na nkulukinyi bare miutariria na rambecha ichethera igita ariwa kire karo kya kamiti ukirabete tembondi ibare Meru inya utariria nemba yana che account Meru na inya bare baithirane ndi batikua na kukongwa becha chedere geta irabaithira bakyodorana kya mutugi kare Nteto hii. Julius Mbijiora ni MC wa Mongandia na niwe mukarigitwa kuthujo tumiri boke gina kiri mbunge ya Meru na ugite mbundi ya rwangi rwa nchobia ja Meru ni imo ya rwangi rwa rutumirite kigina kiao na njirete agirite tunikorania very well kwitha batumaira mbesa kuma kiri account yao whereas
sheria ira ya kurukire propose kuma executive in 2018 ni kuonania very clear that mbesi with the county revenue fund tontu boyu ni nkona ina thina zaidi kando na ile ingi tugutegera bije wakiuga bale gwetambo ndije na kamite ayo kende gachokia byure byiki na kira bothuranagia Jamiru na ugite ni bale mere guchokia byure bimo itwenda kumeambani ng'ana ndene ya Meru all sub counties nyumba ile pale agia mbecha ni ng'ana akanda chia baruga chia restaurant chia kirabu binene night clubs ni vingana na investing ile yagua a procurement process ya wetha ire kariatia na kwa tuika ati 1 point twethera inya etena full board etena mbondi yonde eu ni against the law ni against sheria kwa etena mbondi yonde na twethe inya tena ire itawa internal audit committee na requirement kwa hizo kumaanisha ndi batumba kuthithia auditing mantu ya thithua no gutuika ndi mbondi ayo karande gura kurukia mantu igeta na mbere na twethera inya mbondi ni tumirete mbecha giuta tena watho bwere etagwa SRC Salaries Remuneration Commission ire yugaga mbeca kale ya wikari uju gwatuikanirite nkurukie cio gitumikire mbije ugite bare mano na bondije bakamenenkana kirwanyirwa EACC gutigira mbeca iritumiri giuta tena watho iguchoka tondu bu committee can decide la yomba go propose kusa change kana kugito kwa mbeca kwa mundu no ndoko batumirite kana ega propose gwike kwa EACC for further investigations kana kenda ninge mwisho na kumba gutwika barabara responsible kulingana na constitution they are able to pay this money back non tibeza chia mwananchi na budget ya Meru ekirigirwa kuthoma ntuku itikuraja bijiwe na ugite no ke kwithanwa kiria member no akamite akibare nayo gitumikira ugite batime kurukia kethirete bui it was very clear about twakaria nthiguru na aritani ba Meru ba ECD na vetini governor kwa tuika bakaithirwa scheme of service kenda bomba kwa promoted na mbeca simba kwa sirinde ne budget ito abaere akisho eu 2 babeta kwa CHVs community health volunteers inyabo iberegirite kwithira bakira bakine nkoreta kwa stipend ya mweri na iberi na kwa tukambezo ke propose kire budget 3 ndone Dr. Kiremi chief officer wa health ya Kialina ndamugwira gurumwe mono kuibe promoted health workers baba inge bomba gwita to another levels then in Department of Health lakini ante kumeakela na sio mbeza sia kuba promote na chichi ndene ya budget no take ndene ya budget then kumaanisha ndo batuma kwa promoted bona marada yake bakimba teko na mbeza kankwenda kuga ujo no monka budget ya mbeje tumithome tutegere mbothi ya assembly and executive tone kethe budget ye kubwira kumba gukurukwa kere etikubwira etikuruka kwa unyeka like ithe nagua budget etikuruka as long as ete committee standards na manzo ya burita kuda leo jatiku etiomba kwithira gita na mbere nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ditwa ni mutugi kare ntura yandienere monkene wa wandi ya Nyaki East na Nyaki West ntura nende mwetire ukene bune ni ontubote ya nidwane atungire bawandi ichio iyele akaribu ntiri nende batena stima ni onto waya chia stima chia monki yomuingi na mogambo ya chomba high voltage ichio kulokirite nture ne na mwana bune nende ntura itiomba kudira ikyo na stima Biberadi ya sewage na nende kudira eka wantere uchia rwanyange na kiakari bakinya kwithira ibakurewa ni thirikari kwea na miunda yoni onto pamubango ibari mikudima kithira kitharimo kana impanga mandikio to Nteto wini kingiro na liungire ntiri kumurika kwana na kinya kumenyana na kariban na inyatungeria bokumenya inathine yongwethirite kiuma na kindi gichunchi kebiatu na kiamuthia kerono ruro mwanya kitharimo kana mpanga Kegi chunche kia mudia inchuanete na tongere bakuma ntere kenda wikuruterero na bura ntere chiombote dho bakara ya ntere renge bwambere ibiyo yongwe tomete ntere kaula pio na weti nambere dena eje edereto umena irite na tongere bobo doku onto tokaria uma ateri ere mujumbe rore kudaiji na rekete area na inya mono ntuna kuga we augereire wetamuringira kura na ikeno ntoko na area barabara chiangaratani oketha thoko tithoko ereo
na area eu no area Rwanyange no siweji kitwe ko anto bamwe bamba kuona je kabatiganire tu na inya na kuri uma tegete ndona atongere bakegeranira ngugi ukaigwa mujumbe akauga barabara iwanga na MCA akauga na mujumbe akauga na national government anto ria mtu ayo ngugi utongeria na thina ano thimenti twathurire mtu utenaga kwa utiri maga utena marigu utekamaga ikino ndo atekwerwa manzia tukwarire tugathoko ne batiko ina mashinani. Tumefanya barabara, tunafanya na tractor ya NYS nyingi tumefanya na tumefungua. In short, Kiambiti sasa iko haiko chini ya MP. Hiyo ni ya MCA na governor. Lakini Kiambiti sijui ni wapi, lakini ni sawa. Usiweke hiyo. Tukategera jwe mwankene zone East na West jarama inge atongeria kireria zira Ithatu miankene itumba kwithira twegeranira mantu na zakathirwa zatinorea wazagwata na zashugurikira lakini amwa bou antu baria ibonete guteseka gokwingi sana no ntugategera stima ikurukirite gururiao na baigwa thirikari uria inya the president kana inya munini oeba kuwa connectivity obatiomba go appreciate connectivity stima no ntubo barichiona chire guru na area ugategera area eu ibasainire maratachi jakoba we live ikenda na rira bagita barairu aiberawa poetekeria stima kurukira inya popo komba kwithira bo faidika bara bange chikitwe kwao bagifaidika lakini until now batomba kuona faida eu miaka nkurukie 20 au kwena transformer yumbite gwikirwa skuru inyera yezerera nchere twana na inyabongwa twaboria batomba kuona transformer ikiomba kubatethia batetheka istima sewage hizi ugategera ore ku implementwa baraba inge still akaji bantu reu ibakulira na baigwa end product kana end beneficiary tibo aswa yantubuga bakuma barogoro naza mutindo kana antubarea siweze kethirwa baraba inge kiumaga rutero baruguru lakini ibenda kuona idabo bafaidika atia lakini ni ugwati kere implementation on marinya zaraza kuinjwa na area dai mbure ne twitite na wize marinya mbure kaura rozi rokagwata na area kwena riski erwage na inya baraba inge kwajwe imurimo jorwage ne ko riski nya ana baraba gweta skuru ugategera skuru zababa de school rere akwe inare ngine ingirwa nyange bareta more than 2.5 kilometers kenda ba access baraba tukomba gwikiana bao boarding school no gategera na bare na babange ba ICD tona tununu tukagwa ethra baretera mundu ne ontu testima akagwa kirinyene za kiria ethira nande atwezeta gokorea maisha kana tukarusie life bara ingine arimi no gategera this a fertile area baraba ingi economic activities igukurukira urimi lakini barema kumari into thokone of which ka wastage bareme kwithirwo te thoko bena yau akue ira mbuga bomba kwenderia agori bomba kwiza still is a waste ibubuga atuma antu bantu rera bagiokia nkuruki atongeria baba kionekana kwelanira mathina yarumirite akaribako. Kile ningetaka kuambia wananchi na wengi wanatakanga kuniambia barabara ni yangu na nimewahi kuambia barabara ya class A, B na C ndio ya MP na class A, B na C yote ni ya lami, hakuna ile sio ya lami. Class D, E na unclassified hizo ni za county government, ni ya governor na MCA, so hizo sio zangu. Hata ile ninazifanya hata wakati huu mingi barabara sio zangu, lakini kama kuna barabara ile haijawahi kulimwa basi wanafaa walete kwa ofisi yangu. Hata kama sio yangu tutajaribu. Shauri inawekwa kwa program ya kera, lakini kisheria haturuhusiwi. Baraba ingwe ya kulwamira murandi yoyo thirikari nene ibakurwa kuingia mawira niyo enda kueja na warning tuko ya naru akiri anto baraba kuthithia sewage ire ndene ya DNA bogire ndene ya contract yenu
barabara ile thiurukite bukomba kuthithia indi Thaa ikira bukuthithia ni marinya bukwenja bukarunda mithetu ntijirira mbura ikaura antu baba komba kwithira bakari ate nda kwenda na warning antu mbura kaitete na mbere kura bochwe ume bura bukomba kuthithia na antu kena antu bakwa bateke kugwatwa ni ugwati bura buru nene egitariri. As they continue to implement the project nara manozi gwetera na nara mitaro gwetera bateri kwethwa bagikuneka oryo na ikyo tukuria atongeria beta mashinani kenda bona reality kire mashinani ontombo kara ofisi ni wathugania antu fulani iba faidikire na bata faidikare raisi na raisi bakwariria connectivity stima buga kuringana na kire grid ere gwekera stima bethugania toreze ni mbita kwithirwa ina stima onto bobo jolerie maratachi na iratumiro kwa apply na kwina transformer che within the location yeu antu barea tole atongeria tobateri ko voice sauti yao ikenda barabo shughulika manto ya kristima inyabo baigwa kiriro kiao na serikali. Na miaka hiyo yote hakuna hata miaka moja wamekuja wameniletea kwamba tuliagana na Kenya Power ama na Kengen ama na yoyote ule alikuja kutusainisha na tuliweka mkataba kwamba watatuwekea stima. Kama wangekuwa wameniletea ningerezi hiyo issue hata bungeni na tungejibiwa mpaka leo, lakini vile sijaletewa nitagojea, wakiniletea nitajaribu kusukuma. Gicunjĩ kĩa mũthia kĩronororwo mwanya kĩtharimo gĩa mpanga. Murume mwakuma turene ikina kinati na kithikiro nyuma mwakuru omonende kuwatwa ni thina ya muthuganio ni postpartum disorders ekwewa na bamatha ntuko 14 nthiru na kuma njate koneke mwankathai yakaboputiani ina muthakonende nawe ni mutumumu na tiomba umwatia kurera ana babara nende bare ugwatine bone nontonto murume uwatine inya ya ubatethia nende kana kinyobo na wikira amoneria leo bakundia Ringa mbita wetera kitharimo kia mwana na Weru na murungu wa kutharima matha. Tareki 25 mweri muthiru Elia Kiranki na mwekuro wean Kathao ibamukire kitharimo kiao kia na bamatha gakali na gakaeye na bambura Jumamosi tareki yeleba na njoka nyumbene kakao gantaka karaga unkumia mpio enthoku muno na kinyambura ara na baba kumama. Endo Jumatatu tareki nyamantu ya lokire nara mwekuro inatu anato ambererie metuo migeni na muthia ura na utiana babara thaiba na ntuko 14 anje iro mbero tuko na gorota bo ba muita tro menka murika nkono te bon kona iro ndai chumari na romba na mura na rombe we mtu ke nduke ta de chindo ndamore ero miro to achokere nyumba renge aho yenya jo na kwende nyomboro tuko thenya chi otuko na niende no ntunte kwenda muringe into mono ni kumwigirwa ke yao oya jiro ndawatere jonda kela nyumba ndacho anda mwatha njara ndamuthaika na ni ironda morerie monga nkoro yorera igore arugiriro aukirarugiri nkona muto witathia ira cho tuko rari chu ikuthira akaura ngua akiura ngua ta kwalile nchu ingi ciagi andite ara ndona agithio lonkagu aukumirire una weta buru nende nkamuthiatha na ndina twana nda tiwa unyo karia twana tirondo one ntuko tuka ndaringira aruina bonthe otuko runene bongo nyote we yarugiri gwe onsa India ini ndauma ringi ngaite mikindu weta ku report nchwero wawe tironda jogere twana ringi yire Saturday to Sunday Monday ina ire aurire into Thaa mwanja na mwankira Thaa ino tumusona tutamona onda yire kinya kwe Jumatatu kwe yomali ankeenda ikwa kora kongela kathita ntata ina Kiranki urakiomba mutetheria no kwata na ba kinyawe na urire metho karaya ntuburabo mutiete kinyawe ngwa kenda utungato ya mwana munini nte kuona endere mutwerera nkarara kwini otuko ngatata na torente kuona nkawata nkamuina ineria to mama to ajoka toka mamia to ajoka toka yokia renge toka inainia enda inya ya utuko boto ta mama torere kwini atwana mwanka wake inyake mama giongo inya na mama mani mama amune inya itandra otekio
kuringana na atori baraba ithirite baitio manedi otetheria kiranki no atia ana bane nde bayo watine bonene nonto kinyakalia kanini karaba ureri tibitare ikathiri buru na batena gakonywa mwanka thai inya nkethano twana tuto kiumana sare daktari ena keratu neria runda atenda mbandra ndaya onda ironda thani ruana nderwana rubendelee na kweweria runo ntunya ni natikari neria ringiura mugabe oma bale nywa kiumia kimunya ite guthira na mugabe yo mwembu 14 ande yo mwe na ndene ndaurite elina thaye guthiria yo tiere mbwe yote kinyinya ruyo yungwa na ntena mbia cha weta town weta kura kungwa aje uthone Kenya mikindoria nyumba tia mbu ande na bia kura mpeje tia mbu ande na cio nele oni ankoeregere nya anto baba ya ruke tu ambalia nkawerwa baita bantia atiwa kura thina twana togwa ayo tu na muthanya ntiko mama itua atori bane ndei barombete thirikari amwe na nto bawendi bobwea unkumera na kono kiotoro bwatwana to Elia na atigirwa araitwa njara cia ona maguru nontu bwa mbere atita kibarwa na atuma outside etakuria kinyabia kurabia abia kiu kana bia konywa ana baibombe ni kusuli kuranje yonde nontu bagia kwitha batiwa na ethe bene ethe na ethe airara kwina ine twana tu wakia na ethe uwe ngwate na bio ba iria riu riongwa aumire na cibitairi athirire na rekia kuthira tena kinyambia cia kumba kureria ringi so ana bugutu kwalia tukuona bakia kwitha bakaria na ethe ana bu maisha yo ya atarine one bora twatethwa na twana tu kenda tukura bubwega nontu tugajia biothe ka tugweitu nturegaria kete anene kethere anene ketha tukiona mawega ya yauga ketha bachungulukite Elia nontu bakona Elia no ngate ina tena metho na Elia tenethe ntora batu ntora tuingwa tukori na twetakuria mwana u ya wachi otethia kuma nkinyite ni antu ntena bonge nyuma na mbere twana no gatwaku na twana tutwagu tona nya kuike biashara nontu murungu antharimite na imbewe mbere ntena ingi nyuma na mbere Mkuruki barombete otetheruo chwana na inatuo na kinyawe achuro tungata bogi mabwawe bwa mwere kenda choka muchiywawe ni akurigia kuyana na bo baile akaria akakiongo kewete bui oi kunya civitare aelwe kethira kiongo kiu kayetwe nontu muntu no acho tukogwa nike nandu aeta atiritwa akabwa nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mitheka Angino kone ate akari vantora chiamutindo na gantara kiwani ni achogore bachimuretie na muduro na kumumuranga da chamba ire kwithira kiwatinda na kiantura ya mutindo na njamba njiro bakiwane ndetu ketendera chaiku akababari wa URETERI mutugo kono kia na guitangari mwera na yona nende yaka untobu direte weba no kiniba kwenda wakirwa drachenjea atori vantura cia mutindo agantara kinankinya gitomba nikiri gicigo mbunge kia maremu nthi barauga ikugana barauga ikwomborania na nkinya kuomora ndagacha ya mbao ya muro wa marere bagwatithanagia abakiugaga nitwikite kinyamara na nkinya kerenge kwao ndarasa eno kaimbo mokununtu ni ambao nentwekuna nendiru na ndarasa eno negwireti antu baingi muno babodaboda ngari jejete gatonyo ikiunagagira maguru jiono ngari jeria bariuga uthi kwao kuraura gutwikaga mpanga nontu bwandaga chenu gutendera na nkinya mbao imo kuomoka ara mwankatha ino ndaga chenu ikuonekana mbao imo itari kuna igwite kiri muroju ugatwika gukula nkabwera kiono gitejagira majani na obo majani mareka kibana na mako lose weight neoma mata kirole no na asala no na asala Elia kale kuthukira kulani twena bedere na kali ale kuthukira ko no akothia sala kauli atire to munde tarutu nde mule mwaka wa twe fertilizer mutindwa ndio najua nde fertilizer ikekua mali niyo mpumeta gitomba na fertilizer yakwa ya mutindwa nkauli atire tugateze kanambi twe na kale kemia ke utwe na yana ate nkinya tha ino ate tutethetie bobo botakogana abaugite maketha mao mamenda ata burandi go majani na nkinya mbao itiombaga kumera na njira enu nontu tinkari nyingi cietigagira gukurukira karagachani gaku kintu kigi tuthinitie muno ni ndarasa eno tande mutoru aku ya kwirio igikaripiwa ogu ni one of our neighbors irarindirwo tugona tayuka jimbikira iraka turatura kwija kwanza na kiuru kiakarite au akuwe mweri umwe
kiremetwo nĩ kũrutwo kĩgwĩte hau muthia gũtuĩkangitie chogoria nĩ ĩmwe ya iria ikujagĩria atarii kĩrĩ kaunti ya Tharaka Nithi gwatuĩkire kĩnyamara kwao gũkũrũkanĩria ndagachanienu na kwoguo ibetĩte mbĩtwa kĩrĩ ntongoria cia kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya gĩcigo mbunge kĩa Mara kũbathikĩria na nkinya gũtigĩra bakũrũtha ndagachenu. Kwĩna gate ya forest ya arĩa athũngũ batonyagĩrĩra tĩũma ndakaje tuitionaga wĩra nontu ũte mũthũngũ akwenda kũikinya kinyambi mitalo nĩũma jona ithijana nyuki tĩũma beto bakarĩra kũ nĩ agĩkũũ twona becĩte na athũngũ baingĩ mũno bakainyĩria ngari ciao igaitĩria kũ o njĩra ĩnthiru ũguo rĩu no tũkuga atĩrĩ ndaraca ĩno tũrĩende rũthwe na twĩrwe nĩkĩ gĩtũmĩte rũtha. Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Tuthe kaunti-inĩ ya Embu na arakari bakiritire kaunti-inĩ ya Embu ibakũtheta nĩkĩra bakuwa nĩ motungata cibitari-inĩ ya kiritire yethirĩte akĩremana kĩa buru na arĩa bamenete ũtungĩre bwa kaunti ya Embu ikwithira batĩbatũtĩra ora kũbatĩra akaribana indi bariwa ũrĩa andĩkĩrwo ithimi ũgeta kũngĩ ũgacokia kaĩrĩ na ũgatũmwo nangi nakuo kwithira ũkĩũra ndawa. Ekari a gĩcigo mbunge kĩambĩrĩria therero thĩinĩ wa kaunti ya Embu na arĩa matũmagĩra thibitari ya Kiritiri level 3 nĩ maracakaĩka nĩ ũndũ wa wagi wa ndawa thibitari ĩno. Marauga atĩ marĩkia gũtangĩkĩrwa nĩ marĩgĩtarĩ marĩkagĩria kũthiĩ kũgũra ndawa na ũndũ ũrĩa ũrĩ na goro mũno na aingĩ ao matavotaga. Wa kũthũkĩrwo nĩ kĩongo gĩkĩ gĩakwa na mbũkĩte thibitari matukũ maingĩ mũno niĩ gũtirĩ ndawa monaga. Ndindaga ngathiĩ Embu rĩu kwa nĩrarũgamĩte ũguo mbiuga gwĩkari ũguo rĩu mũthĩ nĩkwambũkire rĩngĩ nayo rĩu ndawa ĩrĩ thĩna mũno thĩinĩ wa gũkũ gwetũ. Wa ũguo nĩ maracakaĩka nĩ kĩrĩa marauga nĩ gũtura ithimi thibitari ĩno na iria matũmagwa thibitari cia andũ kĩũmbe. Na umĩte kia kagonge ũkangĩoca ndawa cia bureca ikĩamba igĩtura ngĩthiĩ ngĩthĩnia mandagĩtarĩ mũno tondũ nĩ mbĩcĩkene gũkũ ngĩthiĩ ngĩnabegwa tũtawa tu twa gwĩcaĩrĩra twa mĩthenya ĩkũ ngacoka ngũre tondũ ndina mbia cia kũgũra no nagatari kwa kũregarega ũguo na ndawa ciethirwe ciakinya ngĩrwa tendare. Na barĩa engĩ ao marĩkagĩria kwendia indo ciao cia mũciĩ nĩguo mabote kũrĩvĩra marĩvi mama monthe ona thengia yao gũkorwa marĩvĩrĩte kandi ya NHIF. Ũtũkaga ũtungata andũ kũrweza watwĩra wa ndawa tũthiĩ tũkagũre twaũkani ndiko tũgũraga ndawa thimino tũthimaga kana ũkĩrothiĩ ũkathimwe outside tũngĩkata wĩra ũkathimwo nĩ ũkwĩkara na mũrwaru ĩrĩtio nginya ũthimwo ũkendia ng'ombe. Marĩti mĩario ĩno barĩa makwamũkagĩra ũtungata ũtarĩ na marĩvi wa huduma mashinani thĩinĩ wa thibitari ĩno ya Kiritiri na barĩa thirikari cia kaunti ciũrĩtwe gwĩkĩrĩra makĩria rũvonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩguo ekari aya matige kũthĩnĩka. There's a problem with medicine in Embu as a general. Siakago it was the same problem. Goko Kiritiri it's the same problem. And Marauka with serious illnesses kuma malaria, pneumonia, TB, cancer, name it. Ando niarwaru merimo ya amoeba, typhoid na andu aya warũmĩrĩria nĩ maukaga thibitari no maukĩte ũmũthĩ nũndũ ndawa nĩ cia free kũthimwa nĩ tũramarĩvĩra no makauga maukava thibitari na matina uwezo wa gũkorwa na maina NHIF card matikũvota kũthondekwa. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kuchenio na rumena wa siasa ni ndibitire bikioneka ati kama bunge wa Maraka rekembio kine MC wa wandi ya Chogoria Margaret gitari nyuma ya gitari kuga karakana idirite ne ndi akimudhukire michemani ya kia gisiasa tonini ya Chogoria nkuruki Margaret na ugete karakene ndi achumiti na siasa cha wandi weontu auria kari umuchokia kidurano nekeyite. Kĩrĩrĩmbĩ mũrugutĩra na nkinya mwanku agĩcia chano ako kuimba na nkinya kũthimba mbarĩ cionthe cia gĩcigo mbunge kĩa Mara. Mũthenya we mundi MCA wa wandi ya Chogoria toe Margaret gĩtarĩ aregua tikirana cia mũbunge Kareke Mbiũki. Mũthenya wa kiumia kũthi Weru athire auga barabara UGA Weru te MCA ũtindĩkĩte ithondekwa nĩwe. Iu nĩ mbere. Kerĩ akuthigia nchuku igoro arathire auga
MCA wa Chogoria Ward ni aulirite azimioni onate kwenda kuthimisha manio aliringa siasa jiantura. Akiaraniria na ndiki ba Nteto, MC uyu augite gwena mubunge Kareke Mbiuki no akaba gutangirikana kiri ciaca na kinya mothi na mbere mawandie a Chogoria. Koguo ndienda ku request Kareke Mbiuki atigane na siasa jiantura ni jia MCA na ketho kwi MCA agu support ni amu support kivyake na Kareke Mbiuki tienda kumwira Chogoria Ward ni bashanukite riu te baria baretagirwa ageni bareterwa ageni bakauga bakabaingurira nyumba bainguriritwo wakaje na batitonya nkinya sitting room baraithiritie bakauga nuntu kairo nikiakorwa la mastitis ni oke Chogoria Ward irete iria ni kamwe kabisa lakini kula antu baria ukwenda gusupport batijiona. Kuruki Mangireti augite mirandi ya thirikari nene no akekureta mpagaga nontu bakogoma na nio mubunge Kareke Mbiuki abatiri kwithirwa akiariria ndeti kuthungira ciaca cia wandi ya Chogoria. Ni aume nau siasa njia MP au keturinge siasa cia MCA nontu kiria gigutuma athimucemanio ni kwaria mauntu makwa ndi Margaret wa gitari MC wa Chogoria Ward akiugaga ni kuringa siasa cia ntura niwe ukuringa cia ntura. Kareke Mbiuki barabara jia Ward Road ni mbiu ukujitia barabara jia national government kai kuremete nontu getho itukuremete barabara yakuma kajiondo thigwitia mutindo kuthi aria njira gutonya kauruko barabara ewe supposed kwithomenyete ni mbigiritie contractor ali wambesa jia na nikenda omba kuthi mbere nayo. Muthia MC uyu na ariritie ndugu ya mubunge Kareke Mbiuki kiri micemania thirikari ya county inu indiria kuina function ya county government kuria MP akuma na micemanio ya nikenda jaga kimucemanio wa county government tukumenya niku MP is supposed gwita mucemanio wa national government and yesera ya national government ele antu national government eku nethiete mwena uriku. Nteto ino cia mubunge Kareke Mbiuki na MCA Mangireti gitari ciumanetie na ciaca cia biama araringi ciaca aba kiama kia UDA kana Kenya Kwanza aba kuthi bakimenagiria murengo wa Azimio na barabari kiamani kia Jubilee bakirombaga kura na kiama giku kiri county ino bobange bonde baralongi bagecwaite ciangabana bagecwagite kia mujumbe baratorokere Jubilee ya Raila Amolo Odinga na ikatukabaire tuoneka nane complete. Tuko pamoja. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nono tukidetugekera gatanta kiri Nteto cietu rweru ari nkatho na nchone nontu bakwithira watanirite na batu na kibara bonde bomba kwithira bakiumbite kikindetwe nkatho na nchone nontu babu nere nende karikana nontu bangi bethirite bagietera kalono woni na kalaworo mwato ethira ende tugita tu twakinyothirine tericha nawe to na inyankume abangi barachiona nirawita watirima bira bionde okwenda mauri yandikiau ona kalawo kwetuetie muntu 50 to iliara to na bya kurabia ndiki teorigana byari mbye ndu byari nto bingi to na byandiki chiringi 20 ai tokaile ne tokora ne muro mei 20 obutu 0 kalambira yetwetie to bya kuratwaretero ma omuntu nadhani ekiangangana to aria to diria to eta kureara to nenkanero muntu 50-50 pero ambiite kwana to aria kwa ndeki 20 atoira 0 emudiaka yangu kire konende no mwanka tukarea irio ndamenyere ochithungu nkuniye muntu no athirie Maureen Kome no moneto mathithe oro bweru ari na ngeto PHINEAS IMAANA ithira ino tuko boboya.